Ndek remeh gak tuan. Tak namen bagui. Cek iya orang le namen kapi. Mata namen min. Mak bedereng mudur tak namen beko. Keng cuaca ya kurang nanto. Ya budi men cuaca nyaman. Namen ne pesedeng. Iya men polan gak tuan. Man. Ya buka lu nak. Tak lakukan yang seporan. Kian sedaja. Jadi dim man. Aja dateng rebek sapi ibu teman tuan. Mari lakukan di lamban saya kiba ke pasar. Ku kening torok men lakon leman kak tuan. Cek reng pese on turu dateng. Iya men bolan min. Ini gelor yang sepo. Engkau gak ada. Ya king bulan nanti baru lain. Iya. Ini seporan kak tuan. Engkau mau lagi ya. Iya. Antir tak ucin boy, le tak cabut nggak beri semangkat ke kampus. Dem acong. Manis dinas. Ya kal dana. Beda apa, Pak? Iba disekan recong. Apa? Oh, reng kadal mari namen bako kapi ya. Apa tadi modal? Enggak kan di keren ansi nyaman. Mayu tolongin. Ada budi pada rasanya basain bako. Oh iya, Pak. Budun sampai saya kan dulu pada siap jual ya. Iba di jong, arah apa? Yenjok, Pak. Nanti terus sehat boy kemudian. Emang kaki bilis naman beko. Seminggu aki ke jong dia tak keburu. Oh iyalah, kempang bang ngoro keren anjing. Beda. Mayan, pak kok telat? Bang kok mangket ya? Keng saya nggak le ya. Pas aja nyari ilmu. Benih keng kesokian apa jima kuliah kakek. Tapi pada lenjeng aja. Mun tak tebecer tarun nyabeh rok jalan. Mun kakek entar ke kampus karo entra gaya bidak mata dek pese. Tine nang Roma boy. Mari tak jiraji tuh sekering tua. Laba tak rapah kakak bener. Jilaba kak engkok mangket ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampian Pak. Engki Pak Klebun. Ngereng lagi ke dalam. Pun saya nang program le bisa angin-angin nanti. Oke, ngereng. Katina apa Pak Bun saya? Oke, alhamdulillah saya Pak. Sampian. Saya Pak Bun. Semakin banyak senaman ke kota gimana? Gila biasa Pak, setahun sekali yang lakon rengtan. Mun sampai katina apa? Naman juga nih. Engki namen ten gula Pak. Keng kero bebas abesen gak iya. Kan saya Pak Bun ujian melolo. Soalnya aingan. Engki muntengkan Pak. Engki napa sih yang? Tireng bekon mati kape. Kok katini kiki? Engki jadi le capo ocean 1000 kan mati kape Pak.
Ngireng kopin Pak, enom Boy Pak. ki bagle bun. Boh, mun katini ka saya deh gula bagle bun. Mantap bagle bun. Aku, maju randi selok genteng Pak. Nih ke gimana? Engki. Nih ke gula ribetin perengin Pak Misno nih kalau. Oh, engki. Ini coba niko Pak. Nih. Katina apa nih? Genteng banyak hasil dan ini Pak. Mana cuma dari matan Pak. Pola sampean pan arah saya hasil itu. Mau nih kadang terangan gue tangki bagle. Nikah selo nih kadang ki. Engki. Menangis ya nori. Beri gula mau kata laku. Engki. Pamit dek raji. Engki. Asalaman raji gula nikah cereng. Eh, Ya. Ternyata apa? Sokon kering tete. aku tak sampean sangku ongkun Pak. Engki make pesera, ama kita ngangkui selo. Mensokon gening tete make gula tuat Pak. Kering Pak Lebun gula pamit iki. Oh, engki Pak. Engki. Engki. Assalamualaikum. Salam. Ay kapan lo kelebon kagisim. Ay pelaku isi entar dena. Ya enggak, bay. Maling parlo mari telepon lah bekele. Lu dah. Emang itu kan gaji tanam baku ya. Apa? Mau tak namen na, bay. Ya namen. Kentan ring tua tak bengal nyorong ko aingan. Ya pada mon bingko. Pokok tinggal pokok pajung kok harus lagi ya. Aba iya, bay. Ngaji kaki jadi anak. Karo betes nggak pangpang listrik. Ya gini ngaki kelu hadis reh. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Artena. Ridha na pangeran tergantung ridha ndeng tuwa dua. Duka na pangeran, emosi na pangeran, murka na pangeran tergantung emosi na ben murka na reng tuwa dua. Jadi mau cek deh yang kok bi kake. Reng tuwa merajing kok bi kake, yang di banyak arben. Jadi antaran mari kening kebai bentoh, kapan lebih delako? Cek kita tiana. Mun kok bi kake lah karla andi pekeran bi ate. Tahu mun kok bi kake lah karla dentos boleh senapate. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peker TV. Kelangkong Ustad. Mak corak kawan lama. Kaki hit. Ya rato juga dena. Engkau abi tak ngetelak kaki hit. Tele kerong. Lurah. Mak burun kaki ngak kesengku. Aslin kok beni lo pakai kaki mas. Kayak ngabek di polan ring tandi apa. Entar ke kaki. Sangku ketar ke pesena. Kapan tak entar? Sangku keng lopa. Abetin nih cek madeo can oreng. Pun madeo can oreng. Pas bilang kok seseneng abi kaki. Iya mon polan man. Lurah.
Setelah ku apa kaki hit? I banyak tentang kelakuan man. Di antaran ngecek jalan poros kabupaten. Aku. Tuti mandor kaki hit. Iya bos. Tidak setinggi itu. Ima kan dek remah man, muntah icek. Cek jalan banyak rosak man. Kadang reng ojekeun labu rok jalan man. Ya kadang orang mangkat ke sabu terpelecok. Aku. Karo bupati anyar laju ji. Jalan tak gelem yurus. Injek kia. Mak pola tahun setire kita bisa ngetelak jalan halus. Ya iya. Ica reng ngaji impin nak engkok bi kakek. Sekaligus masyarakat sebenyan man. Abi iya hit. Tak tero yang dia jalan genteng. Pocin beuy mayu. Setireng lapat paripurna lemari man. Itu ini kok nerusakin tang parlo. Cek kok entar denak benih yang ternumpuk. Terus apa sih? Itu kotok man. Malah penonton channel YouTube nung cola dek tahu. Ya denak gelu. Apa demam gak man? Entar kon sahid sim. Tak tahu kaki ya. Saat juluk-juluk leceh. Abu mah ayo gak man? Ayo. Cintaku hanya satu, sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari yang datang menggodaku, tak sedikit pun goyah imanku. Heng, ya nih, Apa, Bah? lu ya ada nak. Kakak anda mah Bing, mata ketelak sekali. Berubah. Ini nyanyi langker. Nggak artis tak teti. Oh lo kemarin Bing, bukan dia perlu kita mari. Oh, iya, Bah. Tak langkung mantua. Saya udah bedi. Depan beda, tunjuk dulu deh nak. Wakalah kakak nolok Bing, bertamu iku. Jong. Pak Saidan dia alik ratin ya. Kak. Kok elo kabar bede parlon? Iya. Ayo, besok ada. Lu Jong, sebelum kakak rempag bi leman, abahnya tanya. Apa, Bang? Dia mau candri berin Jong. Apa sih ribet? Ini masalah badan beku Jong. Kaki cek tergebeter, bah, mun kanan ya. Iya, udah siap, re. Ada bisa kapi ada benih bentel haji ria. Oh, bung corona men beko. Udah di mu Jong. Jual budung sapi no bakal leman. Apa? तू इबादत तू मोहब्बत तू मेरी ख्वाहिशों का सिला जिंदगी की वो खुशी तू जिसको तलाशा है